ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat tang na wets ham maulai moro shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Khubor hakimat kiman tunya phaimenta shi khubor na ka Jylla. Hak election MLA anajar phosau nagindu pho constituency kasang NPP ke job apundrungut ki MLA. Ritang hadin kandidat arbnai arno ki MLA jangka PDF ketau MLA ke mau kenrau ubak banti dolling do baru MLA ke soarau bak Gavin M William la kliap lamano ya ke PDF bak la penyeso iladi sya kasang NPP kumta kasang NPP ke la kiu sya ka prangut ki MLA. Mendapat selain ki MLA na kasang Kongres ketau MLA ke Nongston bak Gabriel Walang u MLA ke Umsning Dr. Celestine Lingdo baru MLA ke Mauhati bak Charles Marngar klami no na kasang Kongres bak la penyeso bak ke NPP. Mentah ke NPP ke dan lai puwengut ki MLA bak la biang pura bakan Sinshal Marwehi ha ke Jylla. Kasang Kongres kemudian sangut ki MLA bak pebadru ya ke syuki Nailar cakal yang persya mentah kala duk no sangut ki MLA kata laingut ke lej syak NPP usaling sanma ula resign no hadin bola job ya ke election MP Lok Sabha bak mentah usaha setang bak Runi Wiling dok Marwe. Syan kan selong ke election jiting Samoy hagambe gede constituency bak lada ke NPP ke job hagani ke election jiting Samoy kan poi syakal pu arngut bak kelas camp bakan Sinshal Marwe. Kuma kalau mentah ki MLA ki bedan hakil yang persya yang darbar tauan jang ke Jylla kidan setang shpongot kata sangut na keseng TMC sangut na keseng VPP bak setang Marwe na keseng Kongres. Kakur paliar mau kerda laikpo laikin thei bakin thup ya kakpo ba kata kakpo mau perdoi bak kakpo sanglen klalum ya kadorbar kur paliar jeng laikpo banyak keran halor kahuri hura kebeja haka sautri ku Nailar ajar phosau haka shnong nong dilon haka basangut kibriu klamin sau na kada ko jing syaksiat hau ba phai borlen paliar. Habakran Shekla Pathai Khubor advisor jong kur paliar ba Braswell paliar ulaken no bakadau jong jingmi ke huri hura kedena kadau jong sim kehima nobo sopho namba uthong lingdo kadba umon klamria selok bakakur ke badai hok penjit naweng lingdo. Uba Braswell ula ong bus im udi benshim jingkit kli halo kani ke jingja bakakur kadawaru na ke district council bakadi benle AA no us im kehima nobo sopho. Kinong 3 SSA gila pediang hun ya ke jing penbiang da ke rationalization committee ya ke jing siu tulop happening kinong 3 kata haki blok ke district bat ha ke Jylla. Ha ke jing keran bat kila Pathai Khubor ha ke khandai dek Nailar ajar phosau hadim melami na ke jing alang ha secretariat baru commissioner and secretary kedana puli buthi UVJ kuma mantri ke president jang ke seng kinong 3 SSA ke kong Jennifer Sindram kaya tho bakom ke seng kan apshwai ke jing ai jing kular jang ke sarkar Jylla da ke jing tho hashwa bakin penkut no sendan ke jing ki baklam pot sngi. Pyrthei Association of Meghalaya haka khandai trik Nailar ajar phosau kelapan jingarap nakirupat ba badaki bri beklut mensim ban krisyan jingarap pisa yaka association nak bentaban penlut yaka bailut baiwan jagi phongut kirang bagi thayalek kai jangan ke kenhun kiban selet yashim benta hakrensa nekura IMFA Youth World Championship Muay Thai ajar phosau keban selong hanong ba Bangkok Thailand nadu kakat waitrik hadu ka photrik Nailar ajar phosau. Menteri Sarkar Bapet ya ketenat jungok kai Pyrthei ba polling do harengkat baru Deputy Chief Executive Member ke KHADC ubak pencingan NSM kelap light pat ba ya ke poster jangan film ke belai kerteng driver taksi. Ya ke nega film lapin mi ba direct tu ba Kevin Karmalki baru ting shop belam khamat ha ke nega film udah ubak hilarious ka BQ. Ya ke nega poster jangka film la plat pai ba Hashilong Club ha ke jinan lang uba WS Marwen director ke Umrupa uba Kenneth Shadab Subhash Pashar kum ginong Shakhat Ngobha no giting shop bat ki puran. Kanawan pin scam ban pin shongnia ke jinya khun ban pin phai no ya ke shnong panar ha po block 1 na Assam Meghalaya
Ke Executive Committee jang GHADC hapok ke jingalam juma thambo shiwat kal aisanat ke pen khamti ya ke bor ke akhtiar ke pura kom ke hechnong jingga alpuwait likishnong ha block 1 lasam ke sanat ke hechnong jingga alpuwait likishnong ha ke jingalang blapenlong hapok conference hall jang office trekam jang GHADC ha kelas ngi blai minta ka tayo Uma thombor la IT ya kasanan shaburo ki hechnong jomboro alpuwait likishnong ha ke jinan ringkat jong executive member ke GHADC uma finance bare no kiwe Hapadeng ke jinga umsnam hapok ke Bangladesh kishipa yada khapo jong ke India ki border security force kliok bankem ya laingut kinong Bangladesh haringkat laingut kinong India ke bialam lenti yaki Kini ke jing yok kem jang shipai BSF kede ka khandai trek mentau benai Nailar ha jing pahara bejur ban pej perman ni ka khaput ha ki benta jang West Giant Hills district ha Jylla Meghalaya Kini ki laingut ki khar Bangladesh ki bela syak kem iken thop ya aro ki shimrang bat ko ke Pyrthei lembat laingut ki nong India ki bayarap ya kini ki khar Bangladesh Kishipai BSF ha Meghalaya klapen klan bhai ke jing pahara ha khaput ban khanglat ye ke jing wan tamput she India ba kishipai BSF kila IT no ye ki bisha kem she police station ben le badan kam Kadi Khubor kalong kat kom kerwo pala pharu public relation officer jang border security force Mentapat tunyi phaji Khubor nagari Ka Supreme Court kala kentu yaki doktor bakin sedang biang yaki kam jongki hapadang gejing ki habro koi keri ban persha halo gejing sha le bejat pat penyap ya koi ke doktor ha Kolkata Ka Kashri bailam du Chief Justice DY Chandrochud kala pentikna blat ha yaki National Task Force ban weng yaki jing yaki doktor ha kala kmi lenti yaki jing ai jing mut hapo artayo Menteri Rang Bakdo Keriu Narendra Modi ulai buram yu Menteri Rang Bakdo Berem Rajiv Gandhi hakasi kha jong u daga Khubor ye jing no senyang jong u shakari India President Keseng Congress Mallikarjun Kharge ulai buram ru ye jing persang jong Gandhi ban penthamai keri India bat banra keri shagas pastem ka baat phawe Rajiv Gandhi ura shimti ke jinglong nongelam jong Keseng Congress House stem khandai spa proposal hading ke jing sharp penyap jong ke mejong u bat ke Menteri Rang Ba ha ka to kapor ke Indira Gandhi Ulong Menteri Rang Ba du bakna tam jong ke India ha kerta ke South House nam Lakai Rajiv Gandhi ha ka photrik Nailar ka khandai spa South House ba ula sharp penyap how we riu kendo jong Liberation Tigers of Tamil Elam ha ka jingalang yelap election ha Sri Perum Budur Tamil Nadu ha ka photrik ujemang ka khandai spa khandai phowe Upema Khandu Menteri Rang Bakdo ke Jylla Arunachal Pradesh Lashim yaki senjam ban penklan sho yak an airline permit nek ILP kebadan lupa ke penlong ya ubreu bomdei utrashnong ke Arunachal ban haban yo ek jingbet ban rong syak ne ke Jylla Hakaji kenduk lang berkiyak sarkar bagi noilam jangko all Arunachal Pradesh Students Union Haitanagar ukhandu la banjur halo kejingdan kam ban penklan ya kurukam terekam jangko ILP kanang ban khanglat ya kejingwan rong kerthap bagi jing sa slam jangki bamdai trashnong hakani ke Jylla Kajing thum bakongsan jongi kalong ban yada ya kejai pendu trairi jongi na kejingwan tuit nabar ban shimkhya yakani ulong ha pentep ha ka sarkar Jylla kebadang penkre hapo ban penklan ya kurukom terekam jang ILP ukhandu laong bakalong badan kam ban shim ya kejing ai jingmut na keseng samla puli bapau nam jong ke Jylla Menteri ke Sarkar Pedeng Aswini Vaisnav laong baka sarkar katmu ban pelat ye jing thop ban wandur ye kendon ka kum ke Digital Personal Data Protection Act hapo shi banai ketika an ke bermenjur ha khandai trik Nailar ajar pholai ka kin thop ye kendon ban yada ye jing tip jang ki bru shimet ba ban pinchtam ye pen khen ka sarkar la ban pelat ye ka tna sarkar nagani ka an Yakini kendon ansarai pinskem hadi gejinga sulok patba badan kam gejing menjur jaga parlimen hasram pentrekam ke India kala pentep shaki Kylleng sun ki Kylleng bagi khapot ban pet ngor ki dak gejing pang mpox hakinong le jinglet nabari kat bagi nong pang ha Pyrthei kla nangkiu Laili ke hospital ha Delhi labu ban kmi bnya yakinong pang mpox bat labatha e bro ke Jylla bakin penkre ki hospital na benta ki jingpang ki belaban mi Ombat dan kibiyok pang mentah India bat kumba kalong mentah ke jingmah na ke jingla ban sapriang jong ke jingpang kalong kebaduna Mentah pagin phaji Khubor na Kylleng giri ke Pyrthei
Palat cilak ngot kipat ba Malaysian bentah ke jengai perit ha ke skinat lu chong kri India ha Toronto ha ke bau menteri rang ba du ke Canada Justin Trudeau baru kli nong Sinshar jong ke Ontario u Dogford kila ai Khubor ki nong India Canada ha ke ni ke jengai pat ba la pin i ki tablo drop na ki al photli ki Jylla chong kri India ki jing pin i ya ke larti bat palat nyo photli ki jaka di jing di kini ke jing rakhe ke penlong daga panorama India kini ke jing rakhe ke behek tam ke penlong manla usdam naga benta ke dong India ha Canada u Benjamin Netanyahu mendirang ba du jong ke Israel la pediang ye ke jing terwa jong ke US lo ke jing pelat ye ke besya rabor hadim ba ulaya kendo u Secretary of State ke US Anthony Blinken blockot ya ke Hamas bakan menjur langkom jo kini ke jing terwa ketemu ban rai pins camp ye ke jing ete kular ban sange ya ke thama ba ban pelat no ya baro ke besya rabor hendai ke Hamas kala kentat ya kane da ka kenno bo Netanyahu lebo ye ki kendon ke bathemai President Zelensky lapin bena bekshipa Ukraine ki sinshar ki khnai pu atli ki jaka shong jaka sa hakathan kers jong Russia ke behe palat ye ka 6000 aspas 1 square kilometer kini ke jing khendra ke barang ya nadu kan do trik Nailar lapin rentang par khambun sin ye ke jing don kishipa jong Russia hazan kathan sumi jong Ukraine President jong Russia Putin ulama ham ban ai ke jubab ke bayarin kat dor bak kini ki kam jong Ukraine Secretary General jong UN Antonio Guterres uladawa ban pelat no mardor bat klam kindon yonong tre jong UN ula syak set bendi ha ke kin hun Houthi jong Yemen la pelat arbanai ula penram ru ia ke jingrung jubor jong le no Houthi syak office jong UN Human Rights Hasana ba ula banjur ia ke jingdan kam ban buram ia ki hok long bre man bre jong be syak set bendi Ka jingpang klam mpox lawan ra ke jingyap jang palat sanspa anyo pungod ki breu ha ke Democratic Republic of Congo mentausnam ha ke bagi dan hadu kan 2000 news pa ngot ke tikna ni suba badan ya ke jingpang ong mente ka kakya urojo kamba ka jingpang ka bakta ki khanyot ligiri ha Afrika ka kta khamtam e khenna ki bahapo ka chansnam ka DRC ka pen mena ke jing sapriang jong ke jingpang ha kri bro kuwe hau benai no pra ala jar po ar baga WHO dangshan ka pen mena ke mpox kum ke jing e ka bakrau ha ko ka khya ki pat ba ka balong ke jing snokya jong ka Pyrthei nama ke jing sapriang state jong ta Menteri Bari jong Russia Sergey Lavrov ulong ba umla shu bandan ki jing ekran bat ke Ukraine hadim maklahir thma ye ka sa Russia kumbala pins camp do President Putin Lavrov la kentat ru iki Khubor hamsaya bekidan ki jinga kendo hapedang ki arli giri par ula kentho ru ya ke jinga lang jong Ukraine na Switzerland namar ba kentiu ya ke jing terwa ba khado jong Zelensky Kibor sarkar Israel la pentikna ha ke jing bethai bom hajan kwe ki ying mene Tel Aviv ke de ke jing thombo jong kiliano Udu nong thombor ubala khendu ila ke jing em udu nong Palestine ubana West Bank ula khlat no ha ke jing bethai bom ka ba wepat ubri we ya lenti ula minsaw ha ke ke jing ja ka Hamas bat ka Palestine Islamic Jihad krashim jingkit khle bade maki bele ya ke kam thombor San phun ki bru ke layap bat kha san ngot ki dang jar ngai hadin uslap ubejur balawan na ke eryong kula cha ke Zizing City ha ke Jylla hunen jang ke China ke balawan ra ke jing shlei bat ke jing twa khandau kini ke jing julok lakta ya shilak ar phra jar ngot ki bru kla pinjat ki khatwe jar praspa de khundai li jing tei ba kla pin thot ya ke boarding ki surak ba ki kor ki bor kala pathai Khubor ha ke jingkran ai Khubor jong u ha ke Democratic National Convention President Joe Biden ulong America ngala ai ke bahatam hapi daga pin pau ya ke jing e jong u ya lakari ula pin pau ya ke jing job jang jing sinsha jong u ha ke yoga kon ke jing pin kala ha ko ka khya ke jing krishan ni ki seng bhalang par ke policy bari ke baklan khamtam e persha ya ke Russia Biden ula ai ke jing ro ya ke Harris da ka bakhot ya ka kum ke nong ilam ke bangin skong sarong bat kin tu ki nong America ban pin em ya ke sinsha pat ba house nam ala ja aposau President Barim Donald Trump ula ai dak ban terwa yu Elon Musk ya ke bentah ke jing sinsha jong u la da usha jet biang la da ka long mud khot ja kin hun menteri ne ku munong ai jingmot ka bo Trump ula ya ro yu Musk ula ai jingmot ru ban pindu no jing siu khajna ye kali electric ka bala ban kita ya ke Tesla
Umar sulah kentat jika nu-nu gejeng keren lupa syapang ke benta jong haga jelang Presiden Jang Trump. Ki pulit ke Northern Ireland kelapen kendera pelat South Part Ligiyeng hadir mikralap ya ubam belas subajur bodai ubah naduk ke temaba baar Newtown North Country Down. La antat bagajing say bat penkit ya unu ubam kan shimpor sansengi. Kibor penyai kelabo ya ke jaka ajing yarap kirki nak ke benta kinong syong-syong kibla syapin kendera jaka. Begitu kilo ki khubor hakimat-kimat, Khublai.